Nek, kaya ki kopi nek. Baju. Anu nih, kebele kelakinya. Serocok pas tedung molol. Sambil sero nyari lako. Ete pengubuman to sekande alako. Angu ngobu sampai pentri kening jual. Tinggal beda parli. Oke pak, deki kebal Lek, sarung ke laki kok mandi ya? Oh iya kak, ada apa kak kisah nyobaan nyari lako? Malah tak lihat tedung melolo. Lalu apa lek? Alandu, iya. Jadi dengan umpel landu setiap seket sehari oleh apa? Angon tedung ngelong-ngelong bila bencail. Ya mon kun long molong bila bencail siapa sih melia ilah kesemandi pas ngakana. Cek nyaman lah. Cuman tedung berkak sengakan. Tek pikir abek senyiram pek tidak sinolongan. Ya jam, senyecok jam. Marin ting mari nyolpek pas telur jam. Apa pak apa saja ada aja kah cuma? Oh lagi ngucap kok. Tang ajam, ting mari nyocok pas akrono. Lek, engkau kibun ngiding apa kakek cacaban aja mah. Wala bening ngucap kajem mah, ngucap kang kau kiman semarakin. Mangkana lek, cari dengan kau adir dapat hari kena krono. Kun tak deng padeng jadi kau cahaya dan mata lek. Gimana kak, alako malah tak kalau kun reken aja. Setahun kalau kun nyocok tedung atau mancok. Kaki mak pas nganam bengal kan kau lek. Seborana kak, kau benih yang bengal. Tapi coba pikir bi kakek, selama aku apolong ban kakek, toman kakek abri belanja. Ya munda iya pasti ada si kejawab. Abah lah pengangguran. Butawi lek. Aras sengaramun setia. Dia orang matang YouTube, dia mata dia senonton. Polakin beri. Agak baik film rasarah. Pas tadi senyum, kemarin mah papel tangga. Dia udah belajar. Engkau bosan ilegan. Arah apa? Engkau tahu di ketang tuh aja. Selama engkau apolong tentang bini oleh setahun, engkau jadi pengangguran. Ya muntro tak jadi pengangguran. Alah aku bosku. Jering mundina kelakuan taongku. Bedalan du, muak tanah, musai.
Ya, kor kenceng salah gua Sarah. Engkau mengelakukan agak jadi aja. Engkau tak bakat sekali. Ya, menolak kor tak usah bakat. Sepenting abuan kuat benan di niat. Kangkui nyokope keperluan keluarga nah. Terus lusin kaki dedek rembang engkau aja. Imun kakek tanda ala kodina merantau bosku. Otomatis kok merantau. Engkau udah jauh di tang keluarga. Mun merantau lakar konsekuensinya jauh ban keluarga. Mun tanda jauh, ya laku dina. Ya Allah. Ara apa sih nolong nepa nyiram bekua kak? Abang kok sengkala. Sambil nabi sapa andro naman beko. Paling enjak mun tak ala aku nolongi pak. Beni siapa sih todo sengko toko kemarin tek soro. Ica kocak pas tedung. Cek kak Ngakan nih lek. ngakana nyiram. Gila. Mak ketipi sih nyiram teh. Dah memanton teh. Paling dia telur ya kabar jong. Atelor dah remu teh. Lu muntah keluaran sekali. Ya cuma lah nemu apa ai kaki teh. Tang mantu buat kayak mimpi apa? Pak, ini masih seram pak. Iya congo di musta baca lah seram kapi jong. Tak baca ke pira apa pak? Iya seram kapi jong. Menit temben jong. Jamun matu. Jadi kok selabu. Temben na saya kayak mat. Agak di mun matu tandi aku. Di pengkau beto beni penguan embi. Yang ke matu beni yang ke anak. Cak dengan pakai bu ke mata. Tak nolongin ni pang lo. Ting nolongin pas labu. Tembe ni cerengin. Beni engkau si kini cereng. Ternyata mata ni sarang ke tembe ni beni kakko. Bener jangan gicer. Angun merantau. Lek, setengkok merantau insya Allah setengkok tak jadi orang yang pengangguran. Doa kingko yang menteri suksesan. Yang bayi Roma Pur. Saya nggak jaga atir ya, jangan sampai selingkuh.